Rurang sinasapo hempumukrang rasingja adondori kangpu pen taralang solong Karbi risunimsa ronga je kapangceng. HD Minister Sumrong hang Karbi ang long pen Nagaland ahoy kahumridam. Kardom nilikar Karbi time birta than bang samijuna liti mungpi non birta ang ton pen arjuik tha. Rurang sina sarpo adondori hempumukrang rasingja adondori lapen hempumukrang ahongjai kangpu pen siplike pratrok angdeng Karbi risunimsa ronga je katalon pangchenglo. Ingbo rangrang Karbi jutang lunkan pindeng sumpot lapen kijui kapathu hai hui kerai kom kabirti kapachithang jiapan Karbi Cultural Society KSS pen Faruk Resir ke pratrok si ke prapli aningkan pen patiku kipin Karbi risunimsa ronga je talon bomlo. Pining plike pratrok angdeng Karbi risunimsa ronga je along pachiton si difumanja toward DIG Central Range Saihem adung rurang sina sarpo adondori teralang solong kikim hempu mukrang rasingja adondori lapen hempu mukrang acutai ingpusi Karbi risunimsa rong aje keceng si ketalona jamek pangceng pon. Likerat drop Karbi Yutang juk Karbi juk risunimsa rong aje Karbi festival katalon keceng si arar ni lo. Jaime kateng pen Karbi long Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be lapen Arya Sangho tum arideng bensi donduri lapen chotai ingpusi jutang kecing hon arisoi jang arideng pajir donduri kangpu amai long pinangani em lapen cases keja atum chitong dun. Karbi ang long pen Nagaland ahoy Dhansri constituency lapen Borjan constituency ang kangalong pinanganingkan pen Nagaland asormati naga atum Karbi ang long along li arlo Karbi ang long Autonomous Council pen thangkar jug lapen lokachitok avepin pen nang lutpaksi hembrit kechikim thip alam kedam tang pinanganingkan malom pen kahurisai dolo. Lapen la sojok pinangasong atum mithang Karbi ang long along li keching hondu kajok abatay-batay aduya hoy along kelang cari dampa dolo lapen ahut pen ke lam cedan nang sai lapuson ta dolo lahai kado kavialam ang songan kilirok ajok Assam HD Minister Sumrong hang RDPC thang ni phai krep po ani tilisia por kahumri pedodam laso kahumri da mahut Karbi long Autonomous Council Speaker longkitimong atum roton teron Madhya Degal Kukon Pradip Dipusa Karbi long Deputy Commissioner Mukul Kumai Sarkia Karbi long Superintendent of Police Debojit Duri SDO Civil Dilip Terang lapen SDPO atum palidunsi ahoy kilang cari along chitodun. অসমৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সীমাত লাগি থকা নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ সীমাকেইটাহে মই পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্ত লগতে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আৰক্ষী অধ্যক্ষসকললৈ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল অফিচাৰসকলক লগত লৈ আজি মই বৰ্ডাৰ এলেকাসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ বিশেষকৈ বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট আৰু আমাৰ পুলিচ পেট্ৰল পোষ্ট সেইবোৰ লগতে আমাৰ ইয়াত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কেনেধৰণে হৈছে পথৰ অৱস্থা কেনেকুৱা যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাবিলাক কেনেকুৱা এই বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিলোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ MSC ধনচিৰি MSC বৰজান আৰু MSC আমাৰ বোকাজান এই তিনিটা জিলা পৰিষদৰ সমষ্টি মুৰব্বীকেইজনক লগত লৈ আজি মই সীমামূৰীয়া অঞ্চলত আহিছোঁ আৰু ইফালে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ সীমান্ত এণ্ডিং এৰিয়াত আৰু লগতে ইফালে নাগালেণ্ডৰ বিশেষকৈ NSCN IMৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হেব্ৰন তাৰ পৰা আমাৰ মিচি বাইলাম যিটো বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট তাৰ পৰা মাত্ৰ 1.5 কিলোমিটাৰ অৱস্থানত আছিল এতিয়াও আছে কিন্তু তালৈকেও আমি গৈছোঁ BOPত পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ তাত যেনেধৰণে সা সুবিধাবিলাক ল'ব লাগে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা আৰু অত্যাধুনিক ৰূপত তাত সাজি উলিয়াব লাগিছিল ঘৰবিলাক বিল্ডিংবিলাক তেনেধৰণে হৈ উঠা নাই গতিকে সমস্যাবিলাক আছে এই সমস্যাবিলাক বুজ ল'বৰ কাৰণে আজি আমি পৰিদৰ্শন কৰিলোঁ গতিকে এই বিষয়ে গোটেইখিনি কথা প্ৰপ'জাল সহকাৰে প্লেন এষ্টিমেট বনাই উন্নয়নমূলক কাম কাজ যিবিলাক কৰিবলগীয়া কাম কাজখিনি
আমি প্ৰপ'জিয়েল হিচাপে বনাই লৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এইটো প্ৰপ'জিয়েলটো দিম আৰু অতি সোনকালে এই বৰ্ডাৰ এৰিয়া বৰ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কাজখিনি কৰিব যাৱতীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা Taralangso Karbi Risunimso Rongaji Abolon Angsong Penkilang Jiawarsai Thang Thang Krip Ho Ani Taralangso Jutang Aklamalong Roda Hemate Helicopter Nang Litanglo Plikebra Trok Angdeng Karbi Risunimso Rongaji Ko Anma Alon Kido Kavi Pining Ke Rod Ahem Helicopter Penta Kilang Avarsai Duji Taralangso Along Karbi Risunimso Rongaji Kido Isek Adap Kep Aporpen Anikang Sam Pliraj Tim Aporan Helicopter pen Karbi Risunimso Rongaji Abulon Kilang Avarsai Apor Hot Pontang Lupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliramong Hang Pen Birta Kiap Aham Pangapan Khan Pachini Rod Kachit Hap Anam Inut Pen Suri Ke Thom Puta Nilitumalong Birta Nang Pali Non Malomso Aporapan Birta Amoy Ton Pek Sinang Turnon wangik petnon sokar biara doa kaching room nang jia por nang letang lilo tara langso jutang aklamalong karbi jutang asonga hinpen chuning riponlo sankor kar biara doa na phang karbi jutang asonga mai phua hinpen lamthe arjuponik tha Karbi jutang asong Mata Karbi Cultural Society Kapatid People Karbi Risunimso Rongaji Non Nangkeli Jitang Thanga Chiklo Nipai Krep Hopen Krisir Kepan Plikebra Thawandeng Karbi Risunimso Rongaji Talon Pomji Afan Karbi Jutang Asong Mata Karbi Cultural Society Tiria Mai Himpen Chisip Jitang Polbo Rongaji Aklamalong Jutang Kangthur Pon Anchot Kali Ilitum Karbia Kei Dhorom Lopen Rachariamo Chiur Epin Pen Karbi Ramte Karbi Puning Sigido Tekjia Pan Lopen Kewang Jilang Aporohut Karbia Kei Parman Ning Siben Sonsuriamo Karja Pontu Tekjip Jiapan Senili Karbi Cultural Society in the Junior Padikrim. Penang la maso pliker ba thawon den Karbi Risunimso Rongaji kar chuka talong pon. Karbi anglong manam tam ke do akarbi atum anstame nang chetong lunji. Nonamat ati niazong lo malidor made kachara long ke do akarbi atum kewangje panchese ke dan pon lo. Somtho se Arunachal Biswanath Seriali Kamrup ke do akarbi anstame along with the Maso, the camera on the Carbi so long as a car, I think about you in Jelong, along with the Mansara Chidu. Karbi jutang asong cepaduk obino khaya raji pakarbong bangso joini Karbi Risunimso Rongaji anong tepik bino lasi wangik non wangik pet non ingdeng plikebra trok Karbi Risunimso Rongaji katalona lo আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Claret Unisex Salon Kichengsi Sopinsu Lapen Soar Luapan Kipamada Dim Karbi Risunimso Rongaji Nang Kilia Pora Wood Claret Unisex Salon Ahinpen Nang 1 Pilo Isi Warsai Kimi Lucky Hair Straightening 2,199 Hair Smoothing 3,299 Hair Rebonding 4,299 Lapen Keratin 4,299 Other Pen Longpon Igji Apor kimi warsai kimi nang litum cemat mepit duni lasi labang so warsai kimi ahut nang litum teng nene pin pen ali cuan dunik tha ning cipa bibe pin pen humri dam non lapen nang litum kemese nang tek longpon igji adin laki rong parpi rong berot iron bridge dung difu karbiang long kachini le thor japan humri tame 6001213664 বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুতি লগা
আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihina mopi puthot birta along wangtulo. Kidam tang kris kepra truck aningkan thang jiklo ni phai krep ho ani cleared up Sankardeep Sisu Niketan High School PWD LP School along pen amahang pathek si pining mati surihini rengko aningkan thang ni phai krep ho ani ruptalin aningkan kichok ani alelalon pen katalon birta pherangki Stefan Teron pen birta nang pale. Cleared up Sankardeep Sisu Niketan School Mepu Birendro Hanse pen lama kang thuralong Karbi Anglong Autonomous Council Emratan Teron Karbi Anglong District BJP Mepu Dhon Singh Teron Assam Pradesh BJP Dun Mepu Longki Phangcho la pen MLA Barim Bida Singh Ingling Atumta Chitong Dunsi Ningkaning Koira Phoke Pleng Ruptalin Arani thang ni phai krep ho ani pen pang chengsi ningkan arjon asona jai mek teng pon bom pen nangkili ji surihini reng koi rai si aningkan thang ni phai krep ho ani ansi pajut ponji la pen non nangkili ji thang ni phai eng kora sir cap ani open session ta pedo ponji la pen hala so ani Karbi Anglong Autonomous Council CM apansi alhisar poaman pen kachitong dunji apanta chupha pon pusi school mai pu pen than pachini ang pada surihini reng kora si aningkan thang ni phai krep ho ani kepejo da jai mekalong ke Minister Dr. Himanta Biswa Sarma apansi alhisar poaman pen chahang ponji puta cleared up Sankardeep Sisu Niketan School Mepu Birendra Hanse pen pachini. Tunda chini lo 1996 15 February pensi ke cheng la se piningan ke ningkan ko ra pho plengalo la ningkan ko ra pleng ke pleng si di tun ser talin talon lo ante na so school aprang ke PWD LP school along pensi ke cheng la peningkan si pena pisi la da fishery department long along lelong nilitum terek lo asi non la pula ben non kan ko ra pho pleng lo la ning kan ko ra plong bong pen ning batai bong ni mane bola sam ben stand kuri dun lo inon bangke 10 position 2013 la pen inon bangke 4 position 2014 la pen la so school result la pan ke mi kaita an kan bangta 100% si pass bom ai poni banda bori pon bom lo. Hostel facilities pini hai tum. Hostel facilities non mangke avela. Hostel facilities lahai padula instructor sergeant si mission obu pulote. Mane next time ni tum kama thake 10 crore baga project NC dag school building isi bonai ji aposon si matha du. Karbi Brian time angkela pons kang ton pegla dumi thakme kurwang thu.